Sildharampur Reserve Forest along Amrit Sarovar Scheme Kangpu. Bim ingti pen bacok rong par arong arat towar nang patang pibek nang jipusi MP Horen Singh biapan kihang ke paso. Assam Chief Minister Institutional Plantation Program Amri along Kapaman. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jiaphan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tumaphan nangwan pilo. Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jiaphan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pini Abirta long pen nilisang pe marvelous long parpi nonarjo ikta Abirtang ton pen. Asamang bong pen kecheng sia Parman Karbiang long Dokmuka Western Foreign Range ke parlo Dokmuka Sildharampur Forest Reserve along Amrit Sarovar Scheme pen Saikedeng ke pangcheng jia phanpura kedamtang pai niphai throk arni Karbiang Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikiari deng pen Saikeklem ke pangcheng ponjia phan kangpupon. Dokmuka Western Range pen DRDA Department atum chepatir pi dunsi Indian Prime Minister Narendra Modi kaheman pon amang Amrit Sarovar pu a project asamang bongpen kechengsi a Parman Karbiang long Dokmuka Western Forest Range ke parlo Dokmuka Sildharampur Reserve along Kangpupon. Bangso Amrit Sarovar Scheme aputhak kethan pon atengke bangso scheme aphan kapanong tang hector isi sose along lialong langteng selampon po lapen kepalang mi senji aphan asona sai deng pon po lapen bangso langteng along lang oke jog our site aduji lapen jasemet bangso scheme athepi abangke ningkreng barla hochitami bangso langteng keteng adim along lang ke pa doverji mate lang ke khangji aphan si bangso sai deng pon lo. Juga damtang 28 April, Honorable Prime Minister, dak All India level first time, tum dak se ceremonial launching korilo. Halo shooting pen kapre bitan nang palelo. Laso bitang bong sontham alam ke dak nang klang lo. Je Amrit Sarovar PNRD Department block pencheng lo, mana DRDA an. Latum si la government land an ke latum si claim nang po. La sofi forest area ke forest tamhan tum claim pipo ponta tang allo putang te forest department mansi ko hanover nang po hadak ke forest area tum matang SOP do hadak fencing bilong le pencheng lo hai kam da dro se la hai bang ni tum odun dire po fencing kam tang kapre kam klang da po dak mangke langpi fishery big servo lake wala se silam bichot po ठीक लसन थॉट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हाल तो मते ऐसे इंस्ट्रक्शन दलो ला फॉर रेलवे लोंगले लसन थॉट भारी लोंगले पु अनयूजुअल लोंगले दलो वेस्टलैंड दलो हाला लोंगता अमृतसर पर किमनेंग बसे हाला तो मते इंस्ट्रक्शन किलो पिनी अदक के फॉरेस्ट एरिया पॉट ला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलंग दबसी क्लेम पु पन तमन नंगचनेंग लो असिनि तुम ब्लॉक हिन पेन के इमीडिएटली चेंज दलो तक के Karbiang Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikiari dengpen bangso Amrit Sarovar Scheme Kangpupon along Special Principal Chief Conservator of Forest SS Rao Project Director Shashi Kanta Timung lapen Dokmuka Western Range ECF Rajen Rongpi Samilangso Block BDO Junali Nath lapen National Highway Infrastructure Development Construction Limited GM Rajiv Katia latum Chetongdot. Dong mukak pen semsing ingti Karbiang long live. Dhansiri constituency angkang apar dikrong ahawar kido biming tipen bachok rong phar arong asaratum riso basa cinthong asar lapen nimarli atum chelangsi towar nang patang pibek nang jipura MP Horen Singh biaphan kehang padopon. Kedamtang Karbiang Autonomous Council MEC kilik aprang mate arkoi niphai ingkoi ra throk siarni MNBT atowar National Highway thomkep ra throk along pen bim ingtia rong pen apar dikrong gurputsi bangchok rong phar arong pen
Dasharat Sharma rong an kadukawi kilometer ke thomra meter thomkep ajak AAP scheme surihini ra krisir campaign inkoya bahapen towar kasemarji aphan MP Horensing biahin pensi longi sompon Bonta non puanta kasemar ke patangti rega jok kedamtang pai ni phai trok arni rathur paksi towar ka chipana sai dengpon bangso hud rong asara tumpen ke thanpon atengki bangso ahabar don horo process andu raso towar kasemar ni ajoini kisu ka chipona hud towar ebe ki thinangta chitong pon Biceng hut ke motor gari chipon lapen lo charlio somar pen chengrok rongarat kisung chitong nang ulo puta hadagara tumpen ning chipon ini kisah cipon le tuar beng jok betul hospital terlele hem tanah ciwan tuar beng kilo tu dulu nama tu la pening te cipon po akhirnya cipon pahala doktor long ta cohon lang tu padere la telefon lang tuar masih tu kacar cong ki bukan apa here belum mati da auto da mude gari da mude cycle da jenis tele sono jat aku kangli kang terhu biceng diri ke lata cycle ta ponu Jibu karbak penolok lalu tu ke kisi ucelang ta kan usmar unta Lasi ajat sitame bangso towar ke prabjin pen nang patang pibek popusi along e kisomahut MP Horensing biahin pen rada thingno ningje ponlo lasi bangso towar nang patang piserak nang poputa ningje ponku lo pending lo angtu ke 27 Januari 2022 nari laso bang lo lang ni si donatu la kenal itu nale ning biri nali nak klem pibek po na patang pibek po nang ge nali chulo pa ta mo ge iglun po so to wa ge nali chulo teng po an sia lang li tigang ta radang lu sini tunggu chong hong bom lo ta pinya pe ge kan ti pho le tang ni sini le tung ba ge su alo la si rat hoi pe nali tung ni ri mo ni ri council tik ding ang ta so to wa ni ka play be ta te nali ni rong party to si ni le Peneliman abang ke proses kamsa public hoya seperti yang aisyah pada pada Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kimanga tengpen kedamtang jakhong ni phai kre troksi pen pai ni phai kre pho arnian thengpia klim ke lapen cherok tok asai kedengpon asonsi umpanai afforestation range asa hemalongta kedamtang pai ni phai trok arni pamanpon Laso cherok tok amai long Jesemet RD kipidun Amri Local MAC mate Karbiang Autonomous Council EM di Uphing Maslai Penchenglok Amri BJP Mondal Maipu Sabendra Ronghi Dihin Rimbang Nurul Teron Kongchundang Bijoy Teron Amri Lem Secretary Adrian Maslai Pendanglok Afforestation Ranger Pinthi Terang Chitongdun Labangso cherok tok amai long Jesemet Thengpi Keraikom Akinang Sot Alam Klardak Pen Maelong Thanpon Lapenan parta thengpiarong kupusonsi Keraikom nangjima lapen bangso thengpi pen kupisi ali kelong labangso puthak setame chethan chimum pon pusi EM maslai pen thanpon Foundation program aru institutional program ami আজি সদায় afforestation range আমি সম্পন্ন কৰিছো আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত অঞ্চলত থকা ৰাইজসকলক ফৰেষ্ট protection বিষয়ে আমি awareness campaign মানে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে আজি যিটো গছ-গছনি ইয়াত ৰোৱা হৈছে এইটো এটা চেৰিমনিয়েল এটা প্ৰগ্ৰাম হয় কিন্তু ইয়াতে কেইবাটাও ভেৰাইটিজ গছ ৰোৱা হৈছে আমলখি জলফাই জামুন এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফ্ৰুট বিয়াৰিংছ ট্ৰিজবিলাকো এইটো কৰা হৈছে এতিয়া আমলখি বুলি কওঁতে আমাৰ ইয়াতো এই আমৰি অঞ্চলত চিন্থং অঞ্চলতো জংঘলতে বহুত আমলখি গছবিলাক আছে কিন্তু এইবিলাক ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গৈছে ইয়াৰ এই ফ্ৰুটছৰ যে হেল্থ ভেলিউ যে আমাৰ মানুহবিলাকে নাজানে সেই কেম্পেইনটো আমি ইয়াৰ যোগেদি মানে কেম্পেইন লৈ যাব লাগিব আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ড্ৰিম এইটো আমি ফলৱতী কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু সকলো ৰাইজে এইটো সচেতন হ'ব লাগিব আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং যিখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং উন্নতিৰ কাৰণে মানে প্ৰত্যেক মানে সাইডত যিটো হাতত লৈছে এইটো আমি
তেখেতৰ হাত উজান দিব লাগিব গতিকে আমি আজি এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি Inglong aso pulote inglong longjon la pen thengpi thengprang pensi kachira bakhai binong lasi madu atumle inglong arit along chu e chom la pen sai chu ti ki sitami thengpi abang ke pangjok ponang dialam the than dun abang kenang sot lo puta emd uphing maslai pen than pon thru লাকটো য'ত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ এৰিয়াটো আছে তাতো আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব সেইটো কথাও আমি ৰাইজক মানে এইটো সজাগতা কৰি তুলিব লাগিব আৰু য'ত মানে হেৰি পাহাৰ আছে হেৰি আনক্লাছ হিচাপে য'ত খেতি কৰিব পাৰে এইটো খেতি কৰক কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো ছিষ্টেমত খেতি কৰি আছে মানে শ্বিফটিং ছিষ্টেম সেইটো লাহে লাহে শ্বিফটিংটো মানে কমাই পেলাই পাৰ্মানেণ্ট ছিষ্টেমত কেনেকৈ খেতি কৰিলে মানে সিহঁতে তাতে মানে জীৱিকা কৰি থাকিব পাৰে সেইটো আমি আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাক লৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াতো সকলোৱে এজন দুজনৰ নেতাসকলৰ চিন্তা কৰিলেই নহয় সকলো মানে ইয়াত লোকেল লিডাৰ্ছসকলেও কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব মিডিয়াসকলেও কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব ৰাইজসকল ইণ্টেলেকচুৱেলসকল টিচাৰ্ছসকল এইটো সকলোৱে মানে যদি আমি কওঁ এইটো ছাকচেছ নিশ্চয় হ'ব Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Kidamtang pai pai ni phai throk arni lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amhang ke thek arni lo bangso arni pen pacheton si Kidamtang pai pai ni phai throk arni Borjan MSC constituency angkang Hidipia long Borjan BJY matum pen thengpia klim ke asai dengpon Bangso thengpia klim ke amai long Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar Aluhiaman pen kachetong dunalong Borjan VDC chairman Sunaram Singnar Chris Rongphar doloi krotum chetong dut Ningkan phokep Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amhang ke thek arni pen pacheton dun pen thengpia klim Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar pensi ke pangcheng pongsi kachetong dun atum ansitami thengpia klim ke asai dengdun Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar lam theke jai ponke thengpia rong lake kenang sotnai ahor mulo ladaksi oxygen doji thengpia rong pensi botor bokanta pameji environment aphan thengpia rong kenang sot bino lasi anuti na bang phutina tumta thengpia rong aphan inghonangji sita non ili Karbi Anglong along abangke thengpia rong nangvir bomlo laso potsi thengpi kepi asai bang ingto nang probusi ningjepon ke tangan thengpi arong kilana pame pen pathe pading pameji aphanta than pajir mi ponsi ladak pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amhang ke thekarni ahir jume pajir dunsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Pinya Abirta bangke lapansi kangton iglo do methak me kardong